Residents forced to abandon their cars and flee on foot. Can I just leave my car right there? Where's your car? The cops say. Ibisa na filime ariko nanone bisa n'imperuka nibyo biri kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iby'inkongi y'umuriro idasanzwe yafashe mu bice birimo Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kuza ari inkuru nshya buri munota. Uyu ni umunsi wa karindwi Amerika inaniwe guhagarika inkongi y'umuriro. Ni inkongi y'umuriro iteye ubwoba ndetse ifite imbaraga zidasanzwe imaze iminsi yogoza Leta ya California, by'umwihariko umujyi wa Los Angeles, umujyi ubarizwamo ibyamamare byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba muri sinema ndetse no mu muziki. Iyi Los Angeles wumva ni nayo iherereyemo uruganda rwa sinema rukomeye cyane kurusha izindi zose mu isi, ruzwi nka Hollywood. Iyi Hollywood nayo ndi kukubwira rero nayo ubwayo yarakongotse ihinduka umuyonga. Amashusho ateye ubwoba amaze iminsi acicikana yerekana ibice bitandukanye by'uyu mujyi biri gushya, amazu y'abaturage by'umwihariko y'ibyamamare ndetse n'ay'ubucuruzi agurumana, ibintu byose byangiritse. Amashusho atandukanye yagiye hanze agaragaza abaturage muri California bazinze utwangushye, abandi bafashe imbwa zabo, injangwe, inyoni n'utundi dutungo boroye, buzuye imihanda bahunga neza nko mu bihe by'intambara. Abashinzwe kuzimya inkongi muri Amerika bagerageje gukora ibishoboka byose ariko biranga. Barazimije kugeza amazi abashiranye, yewe bifashishije na za kajugujugu zose zishoboka, ariko nabyo bibi by'ubusa. Birasa na Amerika yamaze kunanirwa no kurengwa n'iki kibazo, none ubu nayo iri gusaba ubufasha umuhisi n'umugenzi, kugera n'ubwo Trump yifatiye ku gahanga Ukraine ati twe twabarwanyeho mu bihe by'intambara, none mwe mu bibazo byacu mwigize nk'aho mutazi biri kubera hano. Ibi rero byatumye Ukraine ivuga ko yiteguye gufasha Amerika muri iki kibazo. Si Ukraine gusa kuko n'ibindi bihugu by'ibituranyi nka Canada na Mexique nabyo byamaze kohereza abashinzwe kuzimya umuriro muri Amerika ngo baze gutanga umusada. Ubu buri muturage wese wo muri Los Angeles afite ubwoba ku rwego rwo hejuru. Umubare w'abahitanwe n'inkongi ndetse n'abakomeretse uracyakomeza gutumbagira uko bwije n'uko bukeye. Ubu harabarurwa abarenga 24 bamaze guhitanwa n'uyu muriro, ndetse abarenga 16 baburiwe irengero baracyashakishwa. Benshi mu kanya nk'ako guhumbya rero bisanze batagira aho kuba, badafite n'aho kwikinga. Inzu zirenga 12,000 zose ziri hasi ku butaka. Igihombo cyatewe n'iyo nkongi nacyo kiri kubarirwa mu mamiliyaridi menshi y'amadolari, kandi n'imibare iracyakomeza kuzamuka buri munota. Ubu hari ibyumba byinshi byuzuyemo abaturage babihungiyemo, bari kwitabwaho bahabwa ibyo kurya, imiti ndetse n'ubundi butabazi bw'ibanze, neza nk'igihugu kiri mu bihe by'intambara. Niba kandi ukurikirana imbuga nkoranyambaga cyane, birashoboka ko wabonye amafoto bakoze bagereranya Los Angeles na Gaza, bakagaragaza Gaza iri kugurumana, ahandi ari amatongo kubera ibisasu bya rutura imaze igihe isukwaho na Isiraheli ibifashijwemo na Amerika. Bakongera rero bakerekana umujyi wa Los Angeles nawo uri kugurumana, ahandi umujyi wose wabaye amatongo kubera inkongi y'umuriro. Benshi rero by'umwihariko aba Islam bati burya Nyagasani atanga ubutabera, bati Imana ihora ihoze, bati nta kabuza ko ibiri kuba muri Amerika hari Imana iri guhorera abanyagaza ku bugome bakorewe n'abanya-Isiraheli bafashijwe n'abanyamerika nyine. Benshi bari kwibaza icyaba cyateye inkongi y'umuriro, ariko ntibarabona igisubizo cy'iki kibazo, biracyari urujijo. Hari n'abari kujya kure bakavuga ko ngo byatewe n'uburyo ibyamamare byo muri Los Angeles birutse gusebya no kumwaza Imana mu birori byo gutanga ibihembo by'abahize abandi muri sinema. Rero ngo Imana ikaba yararakariye abo bayimwaje, bikaniyongeraho ko uyu mujyi ubusanzwe benshi mu bawutuye batemera Imana habe na gato, cyane ko nabo babyiyemerera. Bawita Godless City, cyangwa se umujyi utabamo Imana cyangwa utemera Imana habe na gato. Ibyo byose rero ngo nibyo bishobora kuba byararakaje Imana igahitamo kurimbuza umuriro nk'uko yagiye bikora mu bihe byo hambere, ubwo abo kwa Nowa yabarimbuje umwuzure, n'ab'i Sodoma na Gomora ikabarimbuza umuriro. Benshi rero bati
nta kabuza ibyaha byo muri California no gutuka Imana kwabo nibyo byatumye Imana ibarimbura. Ikindi kiri gutera urujijo kikanatera ubwoba abanyamerika bose ni uburyo inkongi y'umuriro idasanzwe ndetse ifite ubukana buhambaye ndetse ikaba iri kwihuta cyane ku muvuduko udasanzwe. Ubundi inkongi z'umuriro ni ibisanzwe zijya zibaho, bitari no muri Amerika gusa, ariko zikaba zoroheje zidafite ubukana bwinshi nk'ubu, ku buryo kuzizimya biba ari ibintu bidakomeye cyane ndetse bidatwara imbaraga nyinshi. Iyi nayo rero ni imwe mu mpamvu bamwe bari kwemeza ko rwose hari ibihano Imana iri kugenera abanya-California. Hari n'andi makuru avuga ko iyi nkongi y'umuriro yari yarahanuwe. Hari abantu batandukanye nakwita nk'abahanuzi bari barahanuye iyi nkongi y'umuriro kandi ibi babihanuye mu myaka itandukanye. Ariko si biri kuba muri California koko ni igihano Imana yabahaye kubwo kuyisuzugura no kuyimwaza mu ruhame. Ubundi sabo bayimwaje babikoze bate? Byagenze bite mu by'ukuri? Bavuze iki cyatumye Imana irakara bene ako kageni? Ni byinshi biri kwibazwa muri aka kanya, ariko ikiri kwibazwaho kurusha ibindi ni uburyo igihugu nk'iki cya Amerika cy'ubuhangange n'ubushobozi muri byose cyananiwe kuzimya inkongi y'umuriro. Iminsi ikaba ibaye 7 ari nako abaturage babipfiramo. Ni iki kiri kujya mbere mu by'ukuri? Reka tubiganireho. Wageze kuri Rotation Media, njye wumva nitwa King Saint. Ngwaye ikaze. Nibura abantu 24 nibo bamaze gupfira mu nkongi yibasiye ibice bitandukanye bya leta ya California, by'umwihariko mu duce twa Los Angeles n'ahandi. Umuriro ukomeje kwibasira umujyi wa kabiri munini muri Amerika, ubu ugeze ku munsi wa 7. Ibice byinshi byabaye amatongo, biragoye gutekereza ko ahahiye hari ahantu hatuye abantu. Iyi nkongi yatumye imiryango ibihumbi bava mu byabo basigara badafite naho gukinga umusaya. Iyi nkongi kandi yongerewe ubukana n'umuyaga mwinshi cyane wibasiye iki gihugu, aho muri ibi bice ubarirwa ku muvuduko wa kilometero 110 ku isaha. Nubwo abantu 24 aribo bamaze kuvugwa ko bapfuye, hari ubwoba ko uyu mubare ushobora kuba urenze kuko hari n'ababuriwe irengero bataraboneka. Ibice bitandukanye by'umujyi wa Los Angeles uherereye muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika bikomeje kwibasirwa n'inkongi z'umuriro kuva tariki ya 7 kugeza ku munsi wa none. Abarenga 180 bamaze guhunga. Icyamenyekanye rero ni uko izi nkongi zenyegejwe n'ibyatsi byumishijwe n'izuba ryinshi ndetse n'umuyaga wari ufite umuvuduko w'ibirometero 160 mu isaha. Uyu muyaga waje guhabwa izina rya Santana, ariko impamvu zidashidikanwaho zabiteye ntabwo ziramenyekana. Izi nkongi rero ziri mu byiciro bibiri. Birimo yafashe imisozi ya Santa Monica yangiza ibiri ku buso bwa hegitari 8,627 n'indi yatangiriye mu misozi yegereye Pasadena, hombi ni mu majyepfo ya California. Iyi ya kabiri yo imaze kwangiza hegitari 5,540. Byaketswe ko hari abantu bashobora kuba bateye izi nkongi ndetse hari abamaze gutabwa muri yombi, barimo umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko witwa Gloria Lynn Mandich. Ariko abashinzwe iperereza bagaragaza ko hakabaye hakiri kare kwemeza impamvu nyakuri yazo. John Lentin washinze ikigo Scientific Fire Analysis gifite icyicaro muri leta ya Florida yagaragaje ko kugira ngo hamenyekane icyateye izi nkongi bisaba gushakira amakuru aho zatangiriye, ni ukuvuga muri Pacific Palisades na Eaton. Yagize ati uyu wari umuriro muto, abantu bazibande ku hantu umuriro waturutse, bamenya aho waturutse nyine maze bashakishe impamvu yawo. Ubusanzwe inkuba zikunze guteza inkongi nk'izi muri Los Angeles, ariko abakora iperereza bagaragaje ko kuri inshuro atari zo zahiteye, kuko mu gihe zibasiraga ibice byo muri Pacific Palisades nka Santa Monica cyangwa Pasadena muri Eaton, nta nkuba zahakubise. Ikindi gikunze guteza inkongi muri uyu mujyi ni umuriro uba wacanwe n'abaturage, gukoranaho kw'insinga z'amashanyarazi cyangwa se ibishashi biturikizwa mu birori. Abashinzwe iperereza bagaragaje ko mu bihe by'izuba nk'ibyo barimo biba byoroshye ko mu gihe wafata ibyatsi byaho ushobora gukwirakwira byihuse. Ikigo SCE South California Edison
gishinzwe serivisi z'umuriro w'amashanyarazi mu majyepfo ya California cyatangaje ko mu masaha 12 kugeza igihe inkongi zatangiriye nta makuru cyakiriye yo gukoranaho kw'insinga cyangwa se ibindi bibazo bifitanye isano. Cyagize kiti ubusesenguzi bw'ibanze bwakozwe na SEC ku miyoboro y'amashanyarazi inyura muri iki gice mu masaha 12 mbere y'uko umuriro utangira kugaragara ugaragaza ko nta kibazo cyabaye mu muriro w'amashanyarazi. Inyubako nyinshi muri Los Angeles zarahiye, by'umwihariko izubakishije imbaho. Ibiro ntaramakuru Associated Press by'Abanyamerika byasobanuye ko mu gihe inkongi iri gucogora abaturage batangiye gusubira mu matongo yabo. Hagati aho kandi Perezida Trump uzarahirira kuyobora iki gihugu ejo bundi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2025 yanenzwe cyane n'abayobozi ba leta ya California, by'umwihariko guverineri wayo Gavin Newsom, avuga ko adashoboye ndetse ko bananiwe gushyiraho ingamba zihamye zo kurwanya inkongi. Iki ni ikibazo cyamaze kurenga ubushobozi bw'Abanyamerika ku buryo batangiye kwitabaza n'ibindi bihugu bitandukanye ngo bize gutanga umusada muri iki gihugu. Ibihugu nka Canada, Mexique byamaze kohereza abantu babyo muri Los Angeles, kongeraho na Ukraine yamaze kwemera gutanga ubufasha. None se nk'uko twabibonye hejuru, byaba ari ibihano by'Imana biri kugera ku Banya-California cyangwa haba hari undi ubyihishe inyuma? Ubundi se bizafata igihe kingana gute kugira ngo iyi nkongi ihagarare? Wakoze kubana natwe kuri Rotation Media, nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo turusheho kubana mu biganiro tugutegurira umunsi ku munsi. Njye wumvaga nitwa King Saint. Naho utaha, Imana ibarinde.